Hapdeng ke Jingther slap ke Jylla Burom Khadduh ia terang ba barim ke Jylla Dr. Donwa Detwelson Lapang la pendep hamadan student Jauh Shillong mentah kesengi kekasan tarik unairu ajar pesan. Dr. Lapang baju kot kemumahe ula klat no hakat tarik unairu ajar pesan habitani hospital Shillong hakerta ke bakandai pendus nem. Mahe Lapang ula job prasin kum MLE ke nongpo bat lolong betrang ba ke Jylla mekraya la bunsin. Lakai house nem kat kendai spa at pakundai bat naga kambelas ngi naklong yeng ke baduk wa Tristom Malay School LP School ha umsning bat wa pas ke matrik na Government Boy Shillong bat wa pendapat ia ke dikri na ke St. Anthony College Shillong hadu bon dapoi se ke kedan kum betrang ba ke Jylla ha ker jing im sain pertai jong house nem kat kendai spa sanupra ulaya poika bagi kong amethyst black ula job MLE neng kong house nem kat kendai spa nyopuar tertel bara syarem no sisen house nem kat kendai spa kendai pelai ndai ula job biang hau kat kendai spa kendai pupra hadu ba un syong thai house nem aja kat pra ula long terang ba ke Jylla house nem kendai puar barwa penkha ya ke Ribhoi district hau news nem katem Ribhoi ke jukot eu kumukpa ke Ribhoi bal orang ru nong elam keling Persia kum Kristan ula day nong elam ubat tebit ba hak bal yo ru ya ke dan Doctor of Divinity house nem aja sao bat kumu politician udah nong keren ubat tebit ba. Ask it as please. Parents as one and all, please be seated.
request all the honorable school for that tribute and musical farewell to the late Dr. Lapang.